na morale nyinshi mu buryo budasanzwe. FRDC, FDNB, TPDF, Wazalendo biteguye imirwano ikomeye over. Nkuko mubibona ni ibifaru by'intambara byamaze kugezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bahingiye uburyo bwo kubizana, barabizana ku ndarayi, ku nzira za gari ya moshi. Ni byinshi cyane byiteguye operasiyo zikomeye. Bafite morale yo guhagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni mu gihe kandi Laurence Kanyuka yatanze ubutumwa agaragaza ibiri kugenda biba, agaragaza ibintu uko bizabaye bibi cyane, agatabaza imiryango mpuzamahanga kubiri kugenda biba. Biciye ku rubuga rwa X kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 12/2026, Laurence Kanyuka yagize ati urgente, c'est lundi le 12 janvier 2025, des drones du régiment de Kinshasa ont amené des bombardements aveuglés et criminels sur la Minembwe. Yagize ati byihutirwa kuri uyu wa mbere ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere 2026, indege zitagira abapilote zo mu bwoko zoherejwe na koalisiyo ya Kinshasa zagabye ibisasu mu buryo butarobanura bw'ubugizi ndetse n'ubugizi bwa nabi Minembwe. Akomeza agira ati nomante de danzinira le localité de Mukoko était ces environnements, ces attaques des rebelles étaient indiscriminées, ont été frappées des zones décementées, peuple consentait la mort de femmes étaient des enfants. Akomeza agira ati cyane cyane mu mujyi wa Mukoko no mu nkengero zaho ibi bitero bizagabwe ku bushake kandi bidasobanutse, byibasiye uduce dutuwe cyane, bihitana abagore n'abana ndetse bituma abaturage benshi bari basanzwe batuye ahangaha bava mu byabo berekeza iy'ubuhungiro. Ntabwo rero yasoreje aho ngaho, yagaragaje ikigiye kuba, agaragaza icyo tugomba kwitega nk'uko rero abigaragaza. Aragira ati le AFC M23 commandé avec la plusieurs grandes fermenté cette agression barbare contre les populations civiles de l'Est de la RDC, était alerté l'opinion nationale et internationale si la violation flagrante était répétée de cessez-le-feu par les forces du régime de Kinshasa, des terrains à terre constituait une escalade dangereuse, traditionnellement une méprise totale de droit de l'homme. Aho rero yagaragaje uburyo operasiyo zihagaze, agaragaza uko ibintu bimeze ndetse agaragaza n'ibigiye kuba. Zose rero nk'uko yakomeje abivuga, yagaragaje ukuri kubiri kuba, aravuga uti AFC yamaganye mu buryo bukomeye ubugizi bwa nabi bukorerwa abaturage b'abasivili mu buseruko bwa Kongo, kandi ikamenyesha abaturage bose n'amahanga ko ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zihonyora kandi zigasubiramo itegeko ryo guhagarika imirwano. Ibikorwa nk'ibyo bikomeje kugenda byongera ibibazo bikomeye ndetse n'umutekano muke, biragaragaza kure uburenganzira ndetse hakenewe ubutabazi nk'uko rero abigaragaza. Ariko hagati aho rero aba FRDC bo bakomeje kuba mu bigo bitandukanye bakora imyitozo. Aha ni Ikamina, naho bari mu myitozo ikomeye, bari kwitegura urugamba. Ibiro bikaba bishimangira ndetse bikagaragaza uburyo ki ibintu bigiye gukomera. Bamwe bati ibintu bigiye kurushaho kuba bibi cyane, abandi bakavuga ko hakenewe izindi mbaraga mu buryo budasanzwe. Hagati aho rero mu bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibyo za undercover zitubwira, ziratubwira ko umutekano uri kwangirika mu buryo budasanzwe. Baratugaragariza ishusho y'ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka twumve undercovers ndetse na local informers ibyo bagiye badutangariza. Bwana Safari, kugeza ubu byifashe gute n'ibiki biri kujya mbere? Safari, kugeza ubu biravuga ko Tanzania yohereje abakomanda, ibi bihagaze bite? Amajinga
magingo nakubwira yuko kwikubitiro bahise binjira ku mirongo y'imbere y'urugamba baturutse nyine n'ubundi muri Tanganyika bakoresheje y'amato. Nakubwira yuko bakoze operasiyo ikomeye karundura igaragaza ko ari abarwanyi koko karundura mu magingo aya, bakaba bamaze kurasa amato abiri ya M23. Yego. Nakubwira yuko bari kwerekeza Makobra ya mbere n'iya kabiri, aho naho hakomeje kugenda hagaragara imirwano. Bivuze ko abari kwerekeza n'aba TPDF cyangwa se Tanzania People's Defense. Yego rwose niko bimeze, nibo bashize mu imbere mu mirongo y'imbere y'urugamba, nibo bari kuri misiyo ikomeye yo guca muri ibi bice, kuko bafite inararibonye mu kigendanye n'igisirikare cy'amazi. Ndavuga aba bakoresha abarwana ku ruhande rw'amazi, navuga ko aribo bakomeje kugenda abogoga muri iyi Tanganyika. Ubona ko abantu bari gukora ibitendo bitandukanye ku rwego rwo hejuru, ubona ko n'ubundi imirwano ikomeye n'ubundi iri kubera muri ibi bice, aho ubona ko hari icyo bamaze guhindura magingo aya. Ni imirwano n'ubundi itumye haraswa amato abiri ya M23 magingo aya ngaya. Urumva ko nyine bazanye impinduka zikomeye cyane, ubona ko nta gahunda bafite n'imwe yo gusubira inyuma. Ubona ko n'ubundi imbaraga ari zose, kandi ubona ko aba basirikare kuko batojwe ku bigendanye n'igisirikare. Navuga yuko magingo aya imirwano ikomereje Makobra ya mbere na Makobra ya kabiri, aho n'ubundi imirwano ikomeje kubera kuri ibi bice, ariko cyane cyane akenshi na kenshi iri kugenda ibera hafi n'amazi n'ubundi kuri ibi bice by'utu duce ndi kukubwira. Ubona ko n'ubundi ibintu byahinduye isura magingo aya. Ku birebana n'abazanwe batandukaniye n'abandi bose bagiye baza safari, twagiye tubona force nyinshi zagiye ziza kuva imirwano yarangira, ariko bikarangira n'ubundi M23 ibabereye ibamba. Babaje baba batandukaniye he n'abari basanzwe ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bihe byashize? Nakubwira yuko n'ubundi aba basirikare ubona ko bafite gahunda, bafite organize. Ubona ko nyine n'ubundi nta kadurubayi ntaki, bari kugenda try. Ubona ko n'ubundi basa nk'abunze ubumwe, ubona ko bari kuri gahunda imwe. Ni mu gihe kandi n'ubwo ubundi akenshi na kenshi byakundaga kuba ikibazo n'imbogamizi, nuko babaga ari ubuvangitiranye rw'abasirikare bamwe na bamwe. Nakubwira yuko magingo aya abari kuri frontline n'ubundi n'aba TPDF bonyine ni nabo babereye urugamba, ni nabo bari kumwe bonyine, kuko nakubwira yuko aba FDN ndetse abari mu misozi, abandi bari koherezwa bari koherezwaho bita Karemi, kuko magingo aya Karemi igiye kuba irimo abasirikare b'aba FDN, kubera yuko abari abo Tanzania yohereje bagomba kurindira umujyi wa Karemi baje gutanga lamfo, n'ubundi n'abo komando baje muri ibi bice. Urumva ko Karemi nyine bohereje ingabo z'aba FDN, abandi baje gutanga lamfo muri ibi bice nyine, kugira ngo barebe hamwe buryo ki basunika M23 ndetse umujyi wa Uvira bakawushyira mu biganza, kuko ariyo misiyo ikomeye cyane bafite. Ndetse ngo byanarimba bagakomeza bakagenda bagafatana za Bukavu, bagakomeza bakagenda bakagera i Goma. Niyo gahunda abahawe kandi nayo ntego bafite. Ubwo rero urumva ko ari umugambi ukomeye cyane wa TPDF. Ubona ko n'ubundi yaje gahunda ari ukurwanya M23 ku bino bwiza. Kugeza ubu ku birebana no kuri M23 bwana Safari, bo bahagaze gute, biteguye gute mu gihe bakomeje kugenda basatirwa n'imbaraga zidasanzwe za coalition FARDC yamaze kunguka abarwanyi benshi? Nakubwira yuko M23 bitewe n'ibitero bigiye bitandukanye biri mu bice bigiye bitandukanye, birasa naho muri ibi bice abasirikare ari ntabo pe, kubera yuko nakubwira yuko hari imirwano iri kubera n'ubundi hafi n'umujyi wa Uvira, n'imirwano iri kubera hafi n'igice cya Minembwe. Ubona ko ariho M23 yashyize imbaraga cyane, biturutse yuko bikomeje kugorana. Abaturage bari bamaze kubona icyizere, kandi imisiyo ihari ikomeye nuko noneho hano mu Minembwe bamwe mu bari kurwanya M23 ndetse n'amadubu
bivugwa ko bishobora kuzaba bibi cyane ndetse bakica abaturage batari bakeya, ubona ko ari imbaraga abazishyize ku rwego rwo hejuru, ubona ko n'ubundi utu duce uretse abasirikare bake basigayeyo, ariko urabona yuko n'ubundi bitewe n'ibitero bikomeye cyane biri kugenda biva mu bice bigiye bitandukanye, urabona yuko n'ubundi ikibazo kigihari ari ubwinshi bw'abasirikare bo kuri coalition ya ihuriro rya FARDC, ukabona ko ubuce bwa M23 bukomeze kugenda butuma n'ubundi hari ibice bimwe na bimwe bari kugenda batakaza bitewe n'ubuce bwabo, ubona ko n'ubundi ibintu byabaye bibi ku mirongo y'imbere y'urugamba muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ku zindi aksi bwana Safari kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko n'ubundi hafi no ku mupaka wa Gatumba n'ubundi ni miliyoni irakomewe, aho n'ubundi nakubwira yuko magingo ya kuri college universite hari imbunda yaturutse Bujumbura n'ubundi ya BM 21, aho ariyo barashishije muri Uvira, abaturage 16 bagaturumva ko n'ubundi abikomeje kuba bibi cyane, aho nakubwira ko ku ruhande rwa Rugamba 23 barugarijwe, kuko nakubwira ko abwira abaduteze amatwi ko noneho imitangire y'urugamba yo yahinduye isura. Nakubwira ko amagingo ya abacansho bagiye kwatakira ku ruhande rw'Uburundi. Nakubwira yuko abasirikare ba Kongo bo bagiye guca mu Burundi. Amagingo ya rero Tanzania nayo n'igisirikare cya FPNB amagingo ya nibo bari kwaca umuriro muri ibi bice. Nakubwira yuko hano mu Buvira abarashemo imbunda yarashe bita BM 21 niyo bifashishije barasa ihitana abaturage 16. Ni hafi kuri college universitano muri Uvira. Urumva ko ari ibikomeye cyane, ndetse nakubwira ko bagingaya mu gace ka Kibitoki abacyanshuro bakomeje nyine gukora imyitozo ikomeye cyane, ku buryo ubona ko ibintu byahinduye isura, ndetse n'imirwano isa nkaho igiye gufata indi range itandukanye n'irange twari twiteze, kuko wabonaga ko bose bajya ku murongo w'imbere ari uruvangitirane, ukabona ko habaho kudahuzagurika ndetse no kudahuza ubumwe. Ubona ko n'ubundi barangije kwivangura amagingo yabo cyashyo berekeje kuri kote y'Uburundi, mu gihe aba FDNB baje muri kote ya Kongo, ndetse n'izi ngabo z'Abatanzania zicaye basa naho bavuze ko ari bwo murengezi wabo mu gusubiza inyuma M23. Urumva ko rero ko bikomeye cyane, nubwo wumva ibyo byose biri kuba abenshi batari kubiha agaciro, ariko nakubwira yuko magingo ya imyiteguro ari yose. Ubona ko n'ubundi bafite gahunda ikomeye yuko abacansho bagomba guca muri biriya bice, ndetse na FDLR ingeya iri muri biriya bice n'ubundi bivugwa ko n'ubundi umugambi ari umwe, ariko bagomba bagiye guha misiyo izi ngabo za Tanzania zikirukana M23, abandi bagavugira mu kujya gutera igihugu cy'u Rwanda nk'uko bamaze iminsi babipanga ku mirongo y'imbere y'urugamba, nk'uko n'ubuyobozi bumaze iminsi bubivuga muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ubona ko n'ubundi ibintu byahinduye isura. Kugeza ubu ku bijyanye na Black Water byo bihagaze gute bwana Safari? Nakubwira yuko Black Water yo ntabwo ikivugwa cyane, kuko bamaze kuvumbura ko n'imirwanire yabo isa nkaho yoroheje. Nakubwira yuko abasirikare bahaye misiyo muri iki kiyaga cya Tanganyika, n'ubundi ni iki gisirikare cya Tanzania ndetse guca kuri Tanganyika cyo cyonyine, kuko ubwo ntibashaka umuntu ubivangamo, barashaka kugenda bo ubwabo, nta wundi muntu yaba umuwavarendo yaba umupakidese, nta muntu n'umwe bakenewe, gusa bo barashaka kugenda kuri iki kiyaga n'ubundi, kuko ngo bashaka gusunika M23, kuko batayishaka na gatoya ko yayegera. Nakubwira yuko n'ubundi kuva aho M23 yafashe
ugera ku mupaka wa Tanzania ari ibirometero bigera muri 400. urumva rero bakimara kumva icyo kintu igikuba kuri bo cyaracitse, akaba nacyo cyahise kibakangurira guhita bambuka bakaza kugira ngo barwanye M23 kuko ngo batayishaka. Ni amakuru nanjye nabashije gutohoza amagingo aya, aho baje mu buryo nyine bwo kwihimura cyangwa gusubiza inyuma M23 kugira ngo itabegurira hafi y'umupaka. urumva ko n'ubundi baje bafite impamvu yumvikana, baje n'ubundi ku bufatanye bukomeye cyane n'ubundi ngo iki gihugu gisanzwe kigirana na Kongo no muri Nord Kivu. nakurikiranye nsanga n'ubundi muri Nord Kivu nabo muri bwa bufatanye bwa SAMIDRC nabo aribo bari barimo barwana ku ruhande rw'abandi basirikare n'ingabo zo muri Afurika y'Epfo. wumva ko n'ubundi basa nk'aho bafatanyije ku rwego rwo hejuru, ndetse bafatanyije ibikorwa byo kurwana bitewe n'uburyo no muri Nord Kivu muri misiyo bari bagiye kurinda umutekano n'amahoro. ubu ntabwo bajyanywe no kurinda amahoro n'umutekano w'abaturage, ahubwo bajyanywe no kujya kurasa M23. urumva rero ni ibicika birakomeye, urumva ni ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, aho magingo aya ngaya bitari buze korohera M23 nitagira icyo ihindura ngo ibe yakora deployment izana abasirikare bahagije, ndetse iyo inongere n'ibikoresho bitandukanye, kubera yuko yaziwe ndakubwiye ko ubu magingo aya yaziwe. nibarebe uko bagira bakore deployment, bazana abasirikare, bazana n'ibikoresho, barebe uburyo ki bakubita aba basirikare ba Tanzania, bazana uburakari bwinshi cyane, ndetse n'izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Sud Kivu. Ku bijyanye na deployment y'abarundi, bwana Safari, ho bihagaze gute kugeza ubu ngo? nakubwira yuko n'ubu magingo aya ku masaha y'ijoro hari abasirikare bavuye i Burundi boherejwe i Kalemi. nakubwira ko impamvu boherejwe i Kalemi ari uburyo bwo kugira ngo bajye kuzira icyuho cy'abasirikare ba Tanzania basaga nk'abari muri uriya mujyi, kugira ngo nyine bakomeze bacunge umutekano, bari bari aho ngaho kugira ngo barebe uko byifashe, nyine base nk'aho batera ingabo mu bitugu izi ngabo n'ubundi izamanukira hano imbaraga nyine gusubiza inyuma M23 kugira ngo barebere hamwe buryo ki babasubiza inyuma muri ibi bice byose, aho n'ubundi bakomeje kotsa igitutu M23 mu bice bigiye bitandukanye berekeza mu mujyi wa Uvira. Naho kugeza ubu, bwana Safari, ku birebana abaturage impumeko bafite ni iyihe mu gihe babona abasirikare benshi bakomeje kugenda bagera mu bice batuyemo? nakubwira ko byagiye gukara magingo aya, n'ubundi abaturage baratabaza bafite ikibazo, ndetse nakubwira yuko n'ubundi uretse abo mu bwoko bahigwa bw'abanyamurenge, abandi bo nta kibazo. nakubwira nk'abafurero, ababende, abashi, urabona ko nta kibazo. nakubwira ko magingo aya igiteye agahinda ari ikibazo gikomeye cyane, aho umutekano waratangiye kuboneka mu duce tumwe na tumwe, ubona ko ibintu bigiye kuboneka. ariko nakubwira yuko magingo aya kuva mu Bubwira ugeraho uciye ku misozi ya Mitamba ujyana ibiro 5 ari amadolari 100. urumva ko kandi ibi biri gukorwa n'abakorera, kuko inzira z'imodoka magingo aya ntabwo ziri gukora, ni inzira z'amaguru. urumva ko n'ubundi byabaye bibi cyane, ubona ko abasore n'ababende n'abashi bari gukora amafaranga muri ino nzira uje za Minembwe, kubera yuko urumva ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje gushyira mu kaga ku baturage batari bakeya baturuka muri biriya bice. itekereza ibiro 5 kubivana mu Bubwira n'ubundi ibiro 5 by'iki ku bacuruza nyine, nakuvuga ko ku biro 5 gusa, ibiro 5 kubyikorera, kuko ni inzira zo kwikorera uzamuka nyine muri uno musozi wa Mitamba. ibiro 5 byonyine, ibiro 5 urukumva byaba ari iby'ubufu, byaba ari iby'imiceri, byaba ari iki, bari kubica amadolari 100. urumva ko niyo mpamvu ubu ibiciro bikomeje kugenda byiyongera ku rwego rwo hejuru, kuko nta nzira z'imodoka ndetse n'izindi binyabiziga ziri kuboneka muri ibi bice bigiye bitandukanye. uyumva ko n'ubundi abaturage bugarijwe, abaturage bakomeje guhura n'ikibazo gikomeye cyane magingo. urumva ko abaturage ntabwo bavuga ko bameze neza, bafite ibibazo bikomeye cyane. muri makeya n'ubundi bafite
ihungabana rikomeye bitewe nuko batari kubona ibikoresho bimwe na bimwe ku giciro cyo hasi. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego nawe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende ibashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.